homes e mulleres, nenos e nenas, queremos rechazar todo tipo de violencia, que nunca máis ninguén sexa víctima de violencia de xénero. Dende o noso colexio, seguiremos educándonos na igualdade e loitando pola dignidade das mulleres. Cheos de vida. Moitas grazas. Voltaremos vernos noutro momento, voltaremos vernos como un memento, voltaremos vernos por fora e por dentro, voltaremos vernos en silencio, con respeto, en silencio, sin pretensión, en silencio, en silencio. Estaré subindo alguna montaña, estaré buscando a sombra dunha parra, estaré chea de vida, chea de vida.